Thutha wa thirikari ya Ngeretha kurugamia wendia wa mĩraa kuma bũrũri-inĩ, thirikari ya kaunti ya Meru nĩ ĩkoretwo ĩkĩorotera thirikari nene kumana na kĩrĩa yugĩte nĩ kwaga kũrũmbũiya aikari na arĩmi a mũmera ũcio. Gavana Peter Munya akauga atĩ ona thengia ya thirikari ya Jubilee kwĩranĩra kũrũmbũiya arĩmi a mĩraa, gũtirĩ ikinya rĩoetwo nĩ thirikari ĩyo nĩgetha kũhingũra thoko ĩyo. Wonjoria kuma Ngeretha onao nĩ makoretwo makĩranĩra kwĩrutĩra gũteithĩrĩria arĩmi acio gũcokereria thoko ya Ngeretha. I'm personally taking a position to see how we can change that decision. Na thutha wa arĩmi gũkaya kumana na kũhingwo gwa thoko icio, kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yombirwo nĩgetha kũng'etia mathĩna macio nĩ ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria wĩra wayo kiumia tũrorete. Miraa ilikuwa inaendanga London kama ile inaitwa Kangeta. Wakati hiyo tulipata mazao mzuri sababu tulipata pesa. Lakini saisi sababu miraa inapungwa kule na huku, sasa bei inasuka chini zaidi. Sasa hiyo ile inaendelea zaidi ni inasuka chini, hiyo ndio tunaendelea nayo saisi. Sasa kuna wakati wengi ukienda saisi wengi wako na watoto kwa vijiji sababu ya kukosa pesa, sababu miraa inakosa bei, inaanguka. Sasa bei ni kidogo. Icera-inĩ rĩake mwena wa Meru, President Uhuru Kenyatta nĩeranĩire gũteithĩrĩria kũrirũkia thoko ya mĩraa, ona gũtuĩka arĩmi gũkũ marauga atĩ gũtirĩ na makinya manene thirikari yoete. Hii miraa hiyo inatusaidia sababu saizi hata kukula sisi hatuwezi, hata chakula hatukuli kwa sababu pesa ya miraa haiendi mahali. Ile kitu yote tunapata kutoka kwa miraa. Kama ni watoto wetu tunasomesha kutumia mmea wa miraa. Kwa hivyo tukikosa hii miraa, sisi tukiwa kama Wameru ni kuisha tunaisha. Kwa maana kuna soko ilikuwa inaitwa Kangeta London. Hiyo ndio ilikuwa inatuinua zaidi kuliko biashara nyingine ya miraa yote ya sehemu nyingine yote. Lakini wakati UK walikataa miraa, tuliathirika sana. Hii miraa ndio tunategemea. Na sisi Wameru tunategemea hii miraa kutoka tusaliwe. Na hata wale wasee wako hii tunatarajia miraa. Sisi hatuna biashara nyingine. Athuri a Njuri Ncheke onao nĩ matetete kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ thirikari kwaga kuoya makinya nĩgetha gũteithĩrĩria aikari a mwena ũcio. Na sisi hata watoto kusoma tunasomezwa na miraa, tunakula miraa, lakini tangu hiyo ifungwe watu wetu ni kama ukiangalia watoto wengi wanashinda hata kwenda shule sababu tumeathirika pakubwa. Because hiyo miraa ikifungwa tumepata hasara kubwa sababu vile wanasemanga miraa ina madhara, tujaiambiwa madhara gani. Wampeleka lab, hatujaiambiwa. Sasa mambo kusema miraa ni dawa, miraa tu unaona kama ikiwa dawa. Sababu sisi mimi nimelelewa kutoka nikiwa mdogo, najua miraa ni kitu nzuri na hata wazazi wetu huwa wakatazi nini watoto wao kula miraa. Yangu nikiwa utotoni naona nyanya yangu wakikula miraa, wakisaga miraa. Na mpaka wa sasa naona wako hakuna shida. Na pia mimi saa hizi nimeanza kusaga miraa. Kwa hivyo sioni kama miraa iko na drug sababu sijawahi kutumia hata siku moja nilewe. Na ndio sababu tunaona hata hatuna haja hata ya kuchukua kura tupigie serikali yote kura juu kama itafunga huu mmea wetu, London walifunga tayari. Na ndio tulikuwa tunapata naye pesa. Wakati huu watoto wetu wanaumia nyumbani bure. Mũmera wa mĩraa nĩ ũmwe wa ĩrĩa ĩteithĩtie arĩmi a gũkũ na njĩra nene, no thutha wa thirikari ya Ngeretha kũgiria mũmera ũyũ kwendio bũrũri-inĩ wao, arĩmi gũkũ marĩ na mwĩhoko atĩ thirikari ya Kenya nĩ kũmateithĩrĩria kuona thoko ĩngĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gacũrũ.